Ima 6000 sanduci ovde dole. Da. Vidite kam celo groblje. Da. Celo groblje, to je zetinlik. Ispred 14-18. Celo groblje ima 21.000 boraca. Od toga ima 8.000 Srba. Tako. Ima 2.000 grobova okolo, a 6.000 ima dole, ima kosturnica ovde. Svaki ploč u zid ima kutija kosti, tamo piše ime, prezimen. I mesto rođenja za koliko su zna. Recimo mnogo, piše samo ime, prezimen, ne piše odakle. Da. Ima sve koji piše mesto rođenja. I kada dođe ovde sveštenici, vide, ovde ima Petrahilj, i pravi pomen za sve Srba koliko poginu imeli. Ne znam koliko ima ovde. Samo na krv ima 12 na voda, plava gromica. Evo vidite, Kosovo, Krajina, Višegrad, Bijeljni, Zvornika, Trebinje, Derventa. To su i hrabri. Nikam kada dođe jedan pravi. Evo, ima i ovde. Patrijar bio pre 3 godina. Svečno cijela istorija. Komandant prve armije Petar Bojović, komandant druge armije Vojvoda Stepa Stepanović, komandant treće armije general Pavle Jurišić, Vojvoda Živoj Mišić, Radomir Putnik, Serger Janka Vukotić, komandant Crnogorska armija, dalje kralj Nikole, Miloš Obrenović, kralj Petar, Karađorđe, Aleksandar Njegoš i najhrabri žena Milunka Savić. Vidite Milunka Savić? Da. Cijela Srbija priča za Milunka sada. Milunka Savić, vidite, ima 2. Ima Karađorđa Zvezda, ima frančki elej, još 7 orden. 2 puta teško ranjeni. I Sokolina Raška, Jošanjska banja. Preživjela, bila mnogo puta za praznik. Zašto mi svaki pravimo praznik ovde. 15. septembar, proboj Solunsko, jedan dan primirje. I to je dan pre da vidite jedna groblju puno šajka čopanke. Aj Solunč po svaki mjesto. A jedna po jedna umru i poslani. Tako i Milunka preživjela rat, bila mnogo puta, ja poznam mnogo dobro. A umrla je ona 75. Solunci nema. Posljednji umru Naum Đorđević. Bila sam Naum Đorđević 102 godine. I posljednji od 1300. Ja se zove Đorđe Mihajlović. Vi ste Đorđe Mihajlović. Vidite, ja sam rođen ovde na groblju. Trči kolena. Deda bio borac. Samo se zove Savo. Znači, Crna Gora kaže Savu. Srbijanci kaže Sava. Posle deda, ostao mi je otac Đuro Mihajlović. Ovde piše Đura. Za Dolić Beograd. Kaže Srbijanci kaže ovako. Moj otac umro 60. Ja sam čuvar u 60. Imam 59 godine čuvar. Ja imam 90 godina 1. maja. 90. Rođendan 1. maja. A ja nemam sin da menja, zato radim. Nema sin. Imam čerku. Žene skuda radi, ovde ne može, treba muškarac. Da udata čerka, da pravi muško. Udata čerka pravi 2 devojke ona. Ja toliko godina radim ovde, nema problem. Pre 2 godine teško bolesna. Ja toliko godina ne idem u lekar, a pre 7 mesec u bolnicu. Lekari pošalju u kuće da umre, ja toliko teško bolesna. Kaže, on nema život. Internet piše greška, čuvar umru. Čuje to i u Srbiju i javi da čuje mene u frižider. Znaš da dođe delegacija od Republika Srpska, od Ministarstva odbrane. Konzul javi da otvori grob da sahranjiva tamo kod deda. A vidite, ja kao Lazar probudio, radim još. Nije toliko dobro, a radim još. I sada bio pomoćnik, ako nemam sin, pomoćnik i zamjenik, onda menja pregled, Nedeljković, ne znam ko ide, on radi tamo na grobu. Onda menja me, ako nemam sin. Evo škola, gimnazija iz Zemuna. Evo iz Zemlja, ima iz Kralja, iz Čačka.
A ovdje vidite gore da ima još jedan, mi častimo sve borci. Ovdje ima i drugi rat, vidjeli ste? A ovdje ima Panteri, Bijeljina. Evo, Karadžić, Mladić, vidite, sve članovi. Pala, ovdje ima Brčko, brigada iz Nevešinje, on iz Bileće, evo iz Nevešinje. Te koliko ima bez noge, vidite, mi častimo sve borci, to svi hrabri. Svi hrabri. I vidite, ima mnogo, piše samo ime, ne piše odakle. Da. Evo, to kad vidim da kajem padne već